izivuga nyamara izivuga. Kwambara neza si ukwambara ibihenze, si ukwambara ibikomeye, ni ukwambara ukikwiza. Nuzo uri mu muki hari urugero rwiza mama Nyarukundo Mapendo yagaragaje muri Amerika, ni ukwambara neza. Nyaherutse barapanze ngo imyaka bazamuhindurira imodoka, yabaye uwa mbere mu bambaye neza, yambaye nk'abagore b'umurenge. Dufite abakobwa bari mu kwambara nk'abakobwa b'abazuru kandi ari abanyamurenge. Abakongomani bose iyo bava bakashe, abakongomani muri Kongo hari amoko 450. Abakongomani Kongo hari icyo yogira hitegeke, ariko kwambara abakongomani bazi kwambara, nimubizi bazi kwambara, ari mu giturage bakikwiza. Ariko abandi bakongomani bamwe bagiye batabanika, bagiye bakopera imico y'abandi, akababwira ngo nagara ko bakobwa kakazuru cyangwa kagashinwa ngo biraba zacira ngo yageze kwibarabara. Bongo mutupu. Baba bari kwambara bakanzu barebare ati kiriya gafuka minani akazabonerana kurusha mustikeri, akabonerana kurusha mustikeri. Witegereje guca witonze wabona mara uko apanze mu abana kama kayikonanga akuja kuhambira inkwi. Abandi akagenda kayigira ngufi y'amarasura agashyiraho. Nyababonye abakobwa baririmbye neza cyane ariko bafite za pasora zikabisha. Witegereje neza, ukitegereza hari na iyo umuntu yambaye pasora n'ijipo ngufi, pasora ndende, hari abadayimoni bamwe bazo wizanira wenyine. Komaye ko simbizi ngo jewe ngani bara maraso meza uzawambara nawe. Kwambara kugeza igihe tubona imisi tukabona nyabuna ni mwe kabadohora tafasana ni mudohore kweli siko busirimu pe uko byo yambaye neza garagara neza, wambaye neza garagara neza. Abandi bakagenda bakazana utuntu tutasize kututu bamwe ni bari mu kuyakura. Umuntu w'imyaka 20 cyangwa 18 akabagenda kareba ukuntu yamaza akantu kakantu k'umwana w'imyaka 8. Iyo size yawe bano gutaranga wewe igihe wari ufite imyaka 8 wambaye imyaka y'abana b'imyaka 4 umusubira ibitekerezo ku gihe mwambare neza. Umusore wambaye neza azagaragara neza. Hari abantu kubera imyambarire mibi habe no gushaka kwabo ko bateye mutiyaje kuko umuntu yambaye nabi. Hari abantu bari kwambara akazaya basa n'umuntu wawe ushaka abagabo kumbara, urashaka abagabo bibi, ubundi abagabo bose sabawe uwawe kandi nawe tuzomuzana kumbahanye, tuzomuzana kubera ko wambaye nabi. Ufite abakobwa bamwe bari kugenda bagakora ibintu bibi. Ndabeshe ba mwambare neza mu izina rya Yesu. Ijuru rikeneye abaririmbyi bambaye neza abakobwa bacu bambaye neza bazababerwa muri quartier bakubahisha umuco n'igihugu muvuka. Bareke gusuzuguza abakongomani. Bazi kwamba abakongomani bakubitira ambashi. Ngombe ukaye nabaye mu mukwibuka. Umukena arambara bana bageni babiri. Ubundi wari uvuye hano hakurya base uko bariko bakumva Kongo umushamba arambara kabisa. Umunsi w'ukuza wanga ureke kwiyere niyo umuntu yerekanye bayiteje uri pirate. Ubundi kintu gipfundikiye n'ikidapfundikiye cy'exagitera amatsiko. Bana kuragenda upfunduye ngo bizogenda abantu barabiharamutse. Mugende mwambare neza mu izina rya Yesu.
ikindi gihe cyo kwambara neza kuko ni wambara nabi uzogaragara nabi kandi utari hari abantu bamwe batari indaya ariko kubera kwambara nabi abantu bazaba bakeka hano n'uhagaze hano ntituzokubwira tuzokureka gusa hano muri Kenya zarabaye sinzi ko ayo matungo yaza jeza menya amakuru Imana yampaye imbaraga zo kumenya amakuru yabaye mu Rwanda n'ayabaye mu Minembwe n'ayabaye Igoma zamenya amakuru niba hari umuntu uzumenya amakuru zamenya amakuru kuko ayaza avuga hagazeho nyo yasobanura amakuru y'abene wanyu y'abakongomani sinza y'abashinwa n'abazungu ariko abakongomani ndayazi hano zarabaye umukobwa yambara nabi ari muri tuzi pastor aravuga ngo aramugenderera timubizi abantu bagituye hano bataraga hanze baracyabaha baramubuza umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ngo mucyo pastor aramwicaza kandi ari muri tuzi kwise bamwicaza bene wabo bamabasa ariko abantu bazafanira mu mubiri mu mubiri gusa ngo ni bene wanyu mutavuga yambara nabi aramukosora bamwagusubira gute bene wabo bamagutuka moyane ndagira ngo barangije ngo bacitse bose kanisa ngo bicaje umukobwa ngo umwana utazi kwambara umwana se gute sasa byacitsemo Maria